Dzień dobry. Hallo, ich heiße Frau Green. Ich spreche Deutsch, je parle français y hablo un poco de español. Je m'appelle Kenza, j'habite à Cowbridge, je suis en 9e et je parle français. Pnawn da, Mrs Evans ydw i, a dwi'n siarad Cymraeg a Ffrangeg petit peu. Hallo, ich heiße Emily und ich bin in der 12. Klasse. Ich spreche diese Sprache. Je m'appelle Madame Evans, j'habite à Cardiff et j'ai 25 ans. Fe'n yw i ni, dwi'n siarad Cymraeg a dwi'n mlwyddyn 10. Assalamu alaikum, Merna Mrs Hassan. Hiya, hynny o jas na gnosk. Dwi'n siarad Cymraeg und ich spreche ein bisschen Deutsch, but also I speak a little bit of a language called Kidabida, which is a tribal language in Kenya. Jambo, habari gani? Hallo, ich heiße Jonathan. Ich bin 15 Jahre alt und ich wohne in Cowbridge. Fy enw i yw Miss Goss, yn gallu siarad Cymraeg a yn dysgu mathemateg. Hallo, ich bin Josef. Ich bin in Jahr 7 und ich kann Deutsch sprechen. Bonjour, je m'appelle Madame Goncelin, je suis française, je viens de Chamonix, je parle français y hablo un poco español. Ciao, mio nome è Luca. Io sono 15 anni e io sono dalla Gran Bretagna. Hallo, ich heiße Frau Davis, ich spreche Deutsch et je parle français. Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 15 ans et j'habite au Pays de Galles. Mr Morgan ydw i, dwi'n siarad Cymraeg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شخبارش؟ أنا معها. أنا أحب شوكولاتة وكوفي. Bonjour, je m'appelle Mia. J'apprends le français. नमस्ते मेरा नाम मिस्टर मावा है मैं फ्रेंच से जर्मन टीचर हैगा बट मैं पंजाबी भी बोलता हैगा मेरे वहाँ पे इंडिया दे रहे Cześć, mam na imię Mateusz, umiem mówić po polsku. Shemai, Miss John ydw i a dwi'n siarad Cymraeg, und ein bisschen Deutsch. Sprachen gefällt mir sehr gut. Dwi'n caru ieithoedd. Ayubowan, magin ama Sasha, magevaya sa dolohai. Me llamo señor Leng, soy profesor de español et de français. Je m'appelle Monsieur Ling, je suis professeur de français et de espagnol. Sasigal, mijn naam is Sukhjot Singh, mijn pen Pontyclun. Здравствуйте, меня зовут Господина Томас, и говорю по-русски язык. Je m'appelle Madame Thomas et je parle français, ac rydw i'n siarad Cymraeg. Dzień dobry, moje na imię jest Tomasz Jurewicz i ja mieszkam w Cardiff. Ja mam 17 lat. Je m'appelle Monsieur Walsh et j'apprends le français parce que quand je vais en France, je veux bavarder avec les Françaises. Helo, fy enw i ydi Thomas. Rydw i'n blwyddyn 10 a rydw i'n siarad Cymraeg. Mr Smith ydw i, a dwi'n dysgu mathemateg. Bonjour, je m'appelle Madame Davis, j'habite à Swansea, j'aime la pâtisserie. Helo, ydych chi? Fy enw fi ydi Glenda, Glenda Thomas Jenkins. Dwi'n gweithio yn yr ysgol, dwi'n siarad Cymraeg fel ydych chi'n clywed, a dwi'n gweithio yn y swyddfa. Me llamo Señora Evans, vivo en Cardiff y tengo 25 años.